Allahümme amin ya Rabbel alemin. Pralara na gjivesi obishte i njato Shewal. 1487 беше джетесо. Се одговорил де шефтато април 2000 биште шопто беше кава Григоријанско календари. А живе сутни худба си лако наслово сабр. О сабр те чело мануш сабр. Сабр олафи тано арапски, ама ке аменде пнопе сабр ко превод те аве издржливо. Те издржине те аве издржливо покорно роби Аллахесо субханаху ва таала. O sabr si svojstvo e vernikoso, e mu'mineso. O sabr si svojstvo e vernikoso bi samo verniko na štil te živini i na štil te uspini. Da te ovel tarokola bahtale avdivehem taj sakit ki klovelan Allah subhanahu wa ta'ala. O sabr si svojstvo mu'mineso, ta o sabr si барола чипе е муъминеса кате какава живото хем ко будучо живото ко ахирети. Али ко исто време о сабр си о мануш кај те авол сабрлија, кај те авол издржливо си една одлика е верникоси, е муъминеси кај чроле доле одлика баш каравер мануш. O sabr falalem si naredime Kur'anoha hem suneteha. Allah tebareke ve teala naredini ya me Kur'ani sarvaçeri o imam Ahmed rahimallah penol Allah tebareke ve teala pena kavaroy alimi spomenini ja naredini koji više darojnjava deštana ko Kurani o sabr. Subhanallah. Više darojnjava deštana, penalo imam Ahmed ibn Hanbel, rahimallah, Allah isu rahmeti peleste, Allah tebareke ve teala spomenini više majbu se injavar deštana, upravo injavar deštana o sabr. A ja isto poslaniko sallallahu alaihi sallam piro hadith, am piro suneti, preporučila men, že te naredila men, že so te ava sabrlije. Te vela men kava svojstvo. Samo so, ka pomožini amen, ka čerlo pomoć amen, že te pomošarola men, kaj ti izdrži serverni kora, ano dina Allahesu subhanahu wa ta'ala. Amen sam Allahesu stvorenja. I amen sam kolake kaperano iskušenja. Amen sam kolake kaperano paripe. I potrebno si omanušte pinđarola kava, a kaja ta volde kaja osobina, ta volde kava svojstvo, evernikoso. Te džanol omanuš so si sabr. Te sar valani te čel sabr. Se se o sabr, ka na kaperjano iskušenja no paripe prala, vovsi čiro oružija, vovsi amaro oružije. Sohaborija men protiv кола искушенја кај Аллах те бареке ve таала, би чалдамен же ја кола искушенја кај погоди садеамен. О сабр си инсаносо е муслиманосо оружје, кај борил пе против кол парипе, ја против кол искушенја кај сијан со налазил пе. Аллах те бареке ve таала наредила мен же сабр, субханаллах, те овакатар кола кај черен сабр. Хем Аллах те бареке ve таала си кавола мен, субханаллах, penol da sabreha, te sena sabrlije, te čerden sabri, ka na kaperena na iskušenja, ka ven katar kolake kare sen barola čipe, subhanallah. Ka ven katar kolake kare sen barola čipe. O sabr si, da velo manuš strpljivo, izdržljivo, ka na ka pogodile bilo sa ovo problemi. Bilo sa ovo iskušenje. I neko šajte penol, Паро искушение кава. Ама Аллах те барек ve teala родила мендар кај тава сабрлие, било са во проблеми, било са во искушение, те погодила мен те чера сабри те ба изтрпливо. Тава. Па ако сам катар кола Аллах те барек ve teala обечила мен же пенол со
Кај околаса вечерен сабр, пенол вон пенол, кавен бут наградиме. Каволен бари награда. Каволен бари награда од живека на кајклинан го Аллахи субханаху ва таала. O sabr si kova kaj pomušarol, vernico te zaslužil o zadovoljstvu Allaha subhanahu wa ta'ala. Se ako amen, kad naperano u iskušenje, će raz sabr naslonijamen ko Allahi, sa su pendam prošlo hudba, vačardam taro nasloniva ko Allahi, i ako amen sam katar kolaka na kaperano iskušenje, taj će raz sabr, hem, nadijamen kaj so, kavasi amen že verui, kaj kavasi amen že maj hajri, taj kova kaj bi čaldamen že kava iskušenje jedino ovo šajte duravolle tajte vas dole amendar, ako sam katar kala, taj molim Allah subhanahu wa ta'ala tava katar kala ya Rabbil Alamin, Allah te barek wa ta'ala obećila men že so, kaj kare sa do resale so zadovoljstvo. Kovako kare so Allah so zadovoljstvo resla, sa so valjani te resel kja kava dunja luko. I Allah te barek wa ta'ala, penela ko Kur'an penela ya eyyuhellezina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Otumen se veruinena, otumen kaj pačan. Čeren sabri taj preporučila verenče kaj te čeren sabri. Taj bešem pe granice sabrese. Mađote prema Allah, beš čvrsto pe kaja granica. Arak kaja granica. Subhanallah. Arak kaja granica sa diklano vojniko račol piri država. Arak tu sabreha, katar čiro dušmano, o neprijatelj čiro kedi čol, tinđaron tu ki holi Allah esi. Hem penol Allah tebarek ve teala ko kreja teso, penol, wattakullaha, hem daran katar wallahi, la'allakum tuflihun. Da bi te zaslužim ko vas omanđen. Jak ja vršaj tavo prevod, da bi te postignin, ko vas o tumen želim, so si tumen čefi te postignin. Amen si amen čefi so, te postigni do zadovoljstva Allahesu. Oprosti Allahesu. Amen si amen čefi so, te avakatar kola, e bahtalano sudnjo džive. Amen si amen čefi so, ke te prinula menđu Allahi poirum tjena me dženetu mungro. Ama bi sabreso, me othola menđu Allah katen kava jeti, našti teresa kava. Morate avola men sabri. I ulema uladeo sabri pe ane trin kategorije. I prvo je glavno kategorija sabresi, pende te čere sabri, te čerol sabri o muslimani, ano imani, ano ibadeti, ano pokornost, Allahe se subhanahu wa ta'ala. Tavel sabr lija. Ano veruiba, pa čeiba ano ek Allahi. Hem, tavel sabr lija ano ibadeti, te čere Allahe se ibadeti, a džarsa su ile se naridimet, naridjale su Allah tebareke wa ta'ala. Tavel kan lohem poslušno pokorno Allahe se džarsa su Allah rodelo lesteremu pengamej sa osam sa sikađaven. Hem te molini Allahe subhanahu wa ta'ala te čere dova. Allah te zuravi ano sabri, hem te zuravi ano din, ano ibadeti, te zuravi o imani, ale sokolin, amen molina Allah subhanahu wa ta'ala te čula me olenda, Allahumma amin ya Rabbil Alamin. Se so se pralalen, či čeka ja prvo hem glavnu kategoriju ulema kad je u pitanju o sabri, buđe ne amen džana, di je pekava drom, Allaheso. Pošminđete paravene Allahe, se sa zvezde, nekad je kvakti. Ni naš volenar nikad u angulo safite, u angulo tekbiri, angulo imami, ama kana peljano iskušenja, avile iskušenja, popusti sadete i predaj Isajle pe purane droma. Naš sadete čeren sabri. I moli Allah subhanahu wa ta'ala, Allah za ođel te čula men sabrlije, ano imani, ano ibadete, no pokornost Allahese, subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin ya Rabbil Alamin. Odujto grupa, taj kategorija sabresi peneni ulema si, te čere sabrite na čere greho je Allahese. Zasigurno, sar savo amendar, sam kolaka i kava iskušime grehosa, džunahosa. Se so se, i sijame so, neprijatelj amaro, savo tradelamen, ovo šeitani, taj amaro nevs, gurinena amen te čera greo. Te čera. I ako amen jam izdržljivo, sam izdržljivo, taj ni čera greo, Allah se subhanahu wa ta'ala. I amen na jamsa, različito slabosti si imaš karamende. Neka se ovali o šeitani, harami mali.
и не дикеле дали харами дали не интересира само ана тоа кари, дали си. Нека се овавио шејтани, джанела слабост лесо. Джанела, нека се овавио шејтаните говори ние манушен. Нека се овавио шејтаните овавио манушен. Нека се овавио шејтани преко авербуча саветане харами. Значи, ко различито да лавера ја превара, замка, о шејтани амен чвелам начелам са исто кој е замка. Премала маро, слабост, отека само слабо. Али со сарсаво амен дар амен морате ова спремно, ке та вичини амен о шејтани, хемо нефс амаро, течера Аллахе се джелле ва ала грех, джунахи ја грехо, амен те пена на чера ја кава, ради му Аллахи субханаху ва таала, качера сабри. Нала харами мали, наманга ја харами. Наманга преко харами, ништо те овеламе. Пошукарта чова джар саријам, и те овело Аллах задоволно амен са ко судњо одиве, него те овеламе дисотете дуријави амен Аллах пестар. Се каз дураджа Аллах пестар, нек джанол да побаро чороли пана валян лесе. Ем побари казна. И молина Аллах субханаху ва таала, те на ова тародула, него те ова тародула, саве капенај джунахесе на. Хемо трито врста ја група, таро сабри, пенџе јулема си пенол, те чере сабри кана каперејано потешкочено парипа, ано искушења. Ано парипатари не имаштина. Ано парипатаро, ано искушења, ја вер. Субханаллах. И перена јулема, се преларен какава испит буџене перена. Буџене нашалена какава испит. Субханаллах. И те чере сабри, када Аллах те бареке ва таала искушиње мануше лела лестарнекас, да е ке инсане са волесе камло. Лела търчаве, лела мен да редаде да ја прале. Камле мануше, амаре келбесе. Хем најшо примера кате кој, амаро пејгамбери салаллаху алейхи ве селем. Дикено лесо искушење. Мухамед салаллаху алейхи ве селем бијандал бида десо јетим. Паледи саве беш, а чол би бидако. Сартикно, субханаллах. Пошто барило, реслоджи ко женипе. Тај, искушило Аллах те бареке ва таала, ло лесени чахе. Е Хатиджа ради Аллаху анха. Пали Хатиджа ло кас, колек ко брани садале, ко помушардале, ко штети садале, та карол пе девлеско дром, Аллаху акбар. Ло Хамза ради Аллаху анха. Искушење баро. Ама на чаџу. Аллах те бареке ва таала искушење пејгамбере па на повише. Лела сао лесе чавен семе Фатима ради Аллаху анха. Англедеро лесте. Тај пире дује вастенца, кокури му келален ко гробо. За не паро искушења кава, пејгамбери салаллаху алейхи ве селем чрда сабар. И Аиша ради Аллаху анха пенела, ко најо паре гајле, најо паро проблемија, ке диноле, пенџа биуштела хем бекувела ко намази билодела пенул намазеха, сабри ко Аллахи субханаху ва таала зурави ло Аллахи ва сабри. Салаллаху алейхи ва селем. Субханаллах. Па не кастаро Аллах те бареке ва таала шеј ти лело са стипа. Со и пана попаре. Се акала со джинџама кана. О Ејуб алейхи селам ови пример. Амен. Кедо Аллах те бареке ва таала лилале стар са со иноле. Hemo čaven, hemo barvali pa, hemo sasti pa, ne disave beš ki postela. Nasvalo. I pale disave beš prema ja Rabbi. Molini Allahe rodila tero Allah pomoć. Ama çeca sabri. Penca man, penca sarcama, penca pari pa. Atu iyan, na penca Allah sastarmo. Wallah durava kava saramen sorovamen. Nego penja ja Rabbi mana starja. O paripa. A tu iano dova sa ian hem najmilostivo tero milostivo. I Allah penela amen
Одговори нџамкеле си дова. Иранџамле се остастипа. Иранџамле се фамилија, чавен. Хем иранџамле се више него со иноле динџамле. Субханаллах. А кава и pouка, по краја те се пенола, кава и pouка, касе, околенге со кланинена. Околенге со намази черена. Околенге со Аллахе се робоинена. Jer kad preko iskušenje, čer sabri, džan, kaj kovako bi čaldače ovo jedino šajti kalo, tu marov tu je manušenđe. Se te rujan tu je manušenđe, remi sadan sa. Rov tu okolese, kovako bi čaldače. Caro je Ejub alaihi salam. Kaj rujape, okolese, kovako bi čaldale se o iskušenje. Subhanallah, sve pengamerija i ne iskušime. Allah te bareke ve taala penela, kukurani penela, subhanallah penela, o Ismail, o Idris, o Zekeriya, o Zulkiflu, sa on penela, se penela iskušime. Ama on penda so, on çerce sabri. On se sataro sabrliye. Subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pralalan, एक हदीस के प्रोसिनी o Suhejb radijallahu anhu, a zabrisedalo ima Muslim, ampiro sahih, penelo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem čudno si ostanje vernikoso. Čudno si pendao stanje vernikoso. Ako aračole penala čipevo zahvalila Allahe se, kaj sile se lače. Ako aračole penala kaj džungalipe, kaj paripe, voucherol sabri taj klele se penala kraj lačipe penala. Dobil. Molio Allah subhanahu wa ta'ala tava lester. Isto je hadis ki zapisao Imam Ahmed, a prenosilo o Ebu Hurajra radijallahu anhu, penda o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem nizadi sile mu'mine, ni aračol mu'mine. Paripe penal. Paripe, umor, te umorinpe, peno, tuga, tegoba. Subhanallah. Avo penol ke ni čero penda sabr, to Allah penda te nagradile. Dodajel pe penol, bare mi je trn te pusadale, kangro te pusadale, penda, vo čero sabr lesi penda so, nagrada penda im čišćenje katero džunaha. Moli Allah subhanahu wa ta'ala tava lendar. Pa ja kolaka čeren sabri. On si kolaka ja čeren spomen. On si kolaka ja čeren pobednikora. Kolaka predajem pe tajni čeren sabri na iskušenja. On si kolaka hasaren. Kaj si gubitnikora života i taharaka na kiklina Allahi. Moli Allah subhanahu wa ta'ala teva kata kolaka ka pobedi. Moli Allah subhanahu wa ta'ala teva kata kolaka ka čeren sabri. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بسنة وسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala pendam liam sal primere pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hema Ejube alejhi salam. Pendam kaj pejgambera alejhi salatu ve selam von siamin jema la čo primer, hema la škola sa vesikavena men. O sabri hem sar tributa o sabri, sar tributa čana sabri. Pa molio Allah subhanahu wa ta'ala da vakatar kulake ka avena men jo uzor he ogledalo pejgamber Allah alejhi salatu ve selam. Subhanallah. Se se pejgambera di kakve se razno iskušenje sasalem, ano razno iskušenje paripe pele o Ibrahim alejhi salam. Sasa čudinoje ni jak. A ja sasa jaga sasa iskušime. Subhanallah. O Zekeriya alejhi salam. Sasa čindo šaraha ja testeraha pupaš.
o Yahya aleyhisselam sasa çendo ano namazi. Subhanallah. Sasa o İsmail aleyhisselam inzilo tao žrtva kurbani. Taj čerda sabri penda peda dese izvrši naredba omodat. Kadi česar kačera penda meka on sabrlija. Meka čerab sabar. Tao sabri diyale selameti. O sabri pomuşarda İsmail'e, pomuşarda sakal pengamere. Taj uspisade. Pa Allah subhanahu wa ta'ala o tola mence, taj sikavolla men, penola mence. Penol Allah tebarek ve teala serteri sađio sabri. Sabri morate vežbi. O sabri morate treniri. O sabri najsabri o manuš te holavol, ano početak, taj kasnije, kada čokaj najle izlaz nigde, onda te penola kanaka čerab sabri. Na. Nego sabri pendao pengameri sa osram sipo prvo udar. Kada je siupe, te će već sabrlija, te će sabri. Te pene, elhamdulillahi ala kulli hal. Te pene sa penola Allah tebarek ve teala, ani suratul Bekara, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amen katro Allahi avata keleste kairi irana, keleste siyamaro iripe. Kavasi sabr praladan. I Allah tebarek ve teala penola mence, ya eyyühellezine amenu, stajinu bis sabri ve salah. Otu men soveruinen peno, aven peno, roden sabri, roden izdržljivost, strpljenje, namazeha. Roden, inna Allaha ma'al sabirin, Allah si peno pirigu kolenčika i čeren sabri, me molim Allah subhanahu wa ta'ala, da vola men kao svojstvo sabreso, te vakatar kolake čera sabri, ja rabbil alamin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala te popravila Allah maro stanje ta maro hali. Molim Allah subhanahu wa ta'ala tu sadila na maro kolina, maro ileo imano te sabri, ja rabbil alamin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala te čovjek katar iskreno odeno, pokorno roboro lese. Molim Allah subhanahu wa ta'ala te